Amsani kaham hamia naikol nai nekani khanai chi nai engka amsani MLA Montri MDC hanjang nai rok o samungo biskango agujak tipra thani MLA rok baithangni jananjani constituency o thangai sabni tamo nangai tong tam jungjal tong chiri nai tongo tai yak dalak bai yakori tongo thana salkisa romoi 17 gulagatini MLA Manob Debroma amsaya thangai amsani nangai tongnai lukurongni nangkung mano subungoi tongo asuksimia kaham rung srung mung manke amsani rung srungai no pucuk beremni kaham rung srung mung manai on nahar mung tino 17 gulagati amsani rung nogrok be nai mungo thangai sogjak MLA Manob Debroma 17 gulagati ni MLA Manob Debroma tai MDC Uma Shankar Debroma Pramod Nagar Higher Secondary rung nogo thangai naikha tei o rung nogo tam jungjal tong tam nangi tong phane sono rung srung mungo tam kebung mung tong o kebung murono bahai ke sukrugoi nori manai o nahar mung tuino holawo ongkol jak tei rung nogo thangai nainama nainedi chini mangpiliwo मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लुकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय।